Muntray pantulan ng pataka, ibang pagkita ko talin upane, ibang kapakap. Maing sa matkot laplap, sa kapanggang kumuyong mason more, may sarawi. Sa pagkimaing, may isang wad, kumuyong kaya kiting nga mo sarawi mason wad, ang kakubulbultiway, umukelo, umuyarbit. Pagsoto ay, lalakang soto ngay meko, tayo kong may gunututre, anso koros. Sa biltong kumarang kaon, Jesus Christ, Salia kiti certain ni namin suot kan koros. So dan certain tatoke bang poita puen tiya semua masinin rawat ni marang kaun sa kumau Jesus Christ sebagai pembukat koros. Amen. Orla penatay rang kawitin rawat masih. Komour Mi Ni Lohpwuo. Komour Mi Ni Lohpwuo. Wadairen wadawat pangkusanan ni ren book Numbers, itu bukan number kan? Raut reisa keu kualu lel tuau. Numbers raut reisa keu kualu lel tuau memasani. Kau no ari masani yang Moses emuya kita metre emen snake ulangata ni apot tuken. Pememen me snake kan pangalis pene ap kilang tang eba morla. Nambukan pumpeyo ko siame. Kau no masani yang Moses emuya ta men snake na bukan wayo siya fiery serpents, the snake poison. Yung yan tamen snake poisonen. O kita ni tugeo, koros me snake poison ka pa ngalis pene, me bangkilang tang snake poison ni tugeo ra maula. Moses riwayata snake men sang prawns, the brass o langata ni tugeo pot. Pumemen me snake kan pan ngalis pene en ka kilang tang o e ampan. Maula. Snake poison. Tama kata kot susu donkey eu songon man. Yet tama wiyawiyan. Isarin Israel kan rai sa silong kolanan sa po ininawo. Rai lel anso yung meretepta akamay yung Moses. O indang Moses. Ta susu mekot sa pangkan sa pangakita kang mana me kakiyang kitsen kangkang. So then matpil so kanat mga menda kare kitsa na Egypt. Karutong kit peta sen mela no sa nan subtenet koder yang ta. Ikatarlang ra snake poison gay. Snake poison ka teptang ngali sa ramaskaw. Repta memela. Israel pekren Moses en pekmangkeren ko tip merawiyata. Moses re kapakapang ko tay mekot katin masan yang Moses. Nan rejikwalu rejiktuaw. Yang wiyata snake poison. Sang ni meto lang ata ni tukeo. Po koros me snake poison ka pa ngalis pener ni arabang klentang snake poison no ni tukeo rabang maula. Ertama snake poison gi. Eso songon man scorpion abe. Me Moses yang uyata. Te me koteng katarlang Israel. Serini se kampo ngalis Israel o kame Israel. Taman me snake ye man me certain totong kina mutualin Eden me katuweti Eve me bilkare yang Adam abil yang kang tugeo me kare yang ada pekosanan mutualo snake me certain totong ki paluareo ime kata snake me kot pi katung ya to katarlang sering siga boreng Israel lo tame poison gi snake poison snake me kare yang deep a petulongong nang kapigbigan kot may katong yata na matwalo. Yung kata snake poison may kot kating tatongki. When kemela sa rin Israel kao. Tamdaman, snake may siya tatongki. O kating snake trap, snake poison. Ye poison no, ye deep. When ang bukan Rome law silu patake yung katrail. Aramas koros wiyatar deep. O iral koros to sang supplement kot lingan may ekatin. May ekin katkiyong aramas. Ya sa pamen kotlingan me tosang ektail armas me kukulasang ektail armas ni tiba petlongaw na motwalo ye kaun Jesus Christ. Ye linganen kot ye kaun Jesus Christ. Christ kat lasang ren Adam o Eve na motwalo pagi tip me tip me kareta. Karyang kita koros ipution nan tip aramas koros iputiter ipution nan tip. Abi may ko siya ning kapani reka sa rauseryo. Naman kita ba may lalaut-laon niya dahil wewe kila tame pung tame siya pung magday pila takot kita kilang lang lukur lang
Kasi mo yung inantrail mo, rati patrail chorus, may kakariti ni Lohpwuo, painta sanger. Ang makasisipan likur lang marangkaw Jesus Christ, ay ba mo ng deep, kukulato imula, ng leng sinye. Hoy patake mo, langata ni tuga, yay, kasansalpin Lohpwuo. Kilang aramas armas kin kamele me Christ, utan na pang kapakamalabang katuk-tukti. Pagkita, pagi Abraham wala Isaac, pag mayroong kiyang kot, po nanaw, abang katungi Isaac na naibawa, tron lang kuliti, akar. Kata armas kin kamele me, utan ni song kamakamalabang panguyabuyong Christ, abang katuk-tukti, aplikam. Likang po utan na kosonti me Christ pan, Lohpwuo ala. Penan kalesya silu rejeksek silu ko saya. Hari Christ katin kapit kita isang ni karyapen koson nedo. Niye katin aleyong pe ni karyao. Nintuan me puk sarawi masa ni memen melangata nin tugeo e pan riala. Nampukin me ko siya ma. Aramas me pang kolubula a pan riala. Nampukin wayo ko siya. Cursed is everyone that hangeth on a tree. Nampukin wayo ko siya. Memen melangatan juga ake riala. Katena pan riala. Ake uya riamen. Riala. Men Rome, rame uyata kalokolokwet. Korekin kiyang pasur tayong armas juga armas me sakanakan. Anang puksaro masa ni me. Koros me pan langatan juga. Karben ray langatan juga ake riala. Kamakamalaan riayo met. Bambile watek ng Rome. Ng Kalesir law silu rejeksek silu siya. Eri Christ kadin kapit kisah ni karyapen koson nedo. Menya koson net me Christ kadin kapit kisah lasang ye ni karya. Eri Christ kadin kapit kisah ni karyapen koson nedo. Menya koson net. Koson net me kuat kat kiyang Moses. Empatak yang surin Israel gan. I koson net Isaac me puksaro mamasa ni me Christ katin kapit kita ni karyapen koson itu niya katin aleyong pe ni karya menya karya me Christ pe aleyong i tipatal ton aramasin samba koros me Christ alekiyong kamakamala ni Lohpwuo woki kamakamila tipatal kan ale atal karya koros o kiyong bewe memakalagalor riya kila deep pagdalar mas makareta. Imagdaman na namin matawa, so kung limpak yung makot sa pulmanki. Limpak ang kutay laramas. Menta kila peni. Ali yung itipatay kan koroso. Riyak lang imakras katin ni Lohpwuo katin masa ni mang sa may tamo kong katin likit beliek niyela. Pag ni di ba ali yung peni ni Lohpwuo kot kat lasang. Ngayon saraw kat lasang. Kaya kelep ni Lohpwuo o iirar me kayo lalo kila ni koda ket lasan ya po kita deep ko juga kelang deep hari ima kata Christ tene ale yung karyapen koson nedo niya ketin ale yung pe ni karyao nintuan me buk sarawi masani memen melangatan nintuge riala katena pan riala Tame riakila tipatrail tron samba me Christ riakila me langkita ni tugeo. Mayang lang the passion of the Christ. I kaston kalau me Christ liang ime. Reglang tuan inta kerala abo situ itu nang buksarawi. Buksarawi tuete wutuk me reglang lang inta. Sudah mau menaramas. Pagi ale yang peni ria petrail naramas entron samba. Nan Rome silu itu reisek riau ko saya. Pagi sorte aramas men mekak pungkila ren kot egin kapayata autapen koson neto. Ibambele watak talen rong mau. Pagi sorte aramas men mekak pungkila ren kot egin kapayata autapen koson neto. Kosunet Isaac mekot ket kiyang Moses yang kiyang raiserin Israel kan. Tene sote aramas men bangkak pungkila ren kot. Niaban songen kapkapayang i kosunet kau mekot ket kiyang Moses o. Iya treme kosuneto kinuya ekin kasel yang armas me etipatar. Poyet karben
Kita armas sudah tal kel taulul sudah pina tal kel tal engkak kabayata kosunnetin goto. Kosunnetin goto ame mau mengenin buksaro masani. Abu yo ya kasih yang armas tip. Meleserin Israel kau. Pues ni kosunnetin tak kete prap. Amare prap rese mere uangnya kosunnetin goto. Rese sudah keren sudah prap. Pues sudah penaral kel, sudah kita armas penaral kel bukan dalam kau kapal yang kita kosun itu unsek. Buk cara bil masa ni ma, emen terpang kau welar tu kosun itu meisa kau pun kau welar. Kelang termetawe. Terpang wia solang kaya kita kau payah kosun itu pun. Buk cara masa ni ma, aramas emen metawe me abang kapal kita kosun itu memori yang Christ dan wewe keme kola sangat abang makan God. Makan kot magdahil mamorgi ren gaon Jesus Christ. O magdahil haliyong tayo Christ, mamorgi mo rin Christ. Kosun nito pun baan po ita retail. Pagdalaan kier keleng daleng ka po ita kosun nito. So te lang melel men banda ramot mo lang ay prap. Ramot mo lang ay kamaramas. Ramot mo lang ay likam. Pagkita po Christ iyang ketay. Niya de pa meto ita daleng uya. Kawela kosunnetin goto ngayon saraw iba anda kateo yaman. Eri hirajigri siya kayo kusaya. Eri met kot katin kasaliyang aramasakan tuan agin katin kapungala aramasre o esoto man pitata kosunnet kosunnito o pil soko pako katetetar tuwe. Kamble wadak. Erimet kot katin kasaliyang aramasakan tuan akin katin kapungala aramasre o esoto man pitata kosunneto. Lang. Tay pungkilaren kot kading kosunneto. Kosunneto o pil soko pako katetetar tuwe. Kot kin katin kapungala aramaskan mon silang isang niyaragin poson Jesus Christ. Poson Christ kelep magdama maur kilaren kot. Kadang dalam poson Christ agak nanti yang kapai tak kosun itu. Poimi ko siya mau puksara masa ni magdama nanti yang dalam kapai tak kosun itu. Yang dapat meluiala solang kay. Kaya kusang epan mak. Ite song udah poson tu tak mak Christ itu nanti Lohpwuo. Agak dapat kamola. Ite makota ni sang rek dalam poson nerinek. So te meko te pang uya buk dalam kak warang kamoren lelong ketail. Lekin ada yang nan ki poson. Ite mo dapat kak pungkularen kot. Kot kin katin kamula aramaskan mo silangi sang ni rail kin poson la Jesus Christ. Kot kin katin we met ong rail koros mekin poson Christ po aramas koros dua penetre. Armas laut armas kowe armas we armas melatu armas koros tu peneren kot sotre eu pin armas pan pungkularen kot ni dapat kak poson tu po. Koros armas tu penetre o tu penetre wet kosan yang depan poson la marang kaun Jesus Christ. Ikelep. Christ bikatin masani nan Yohanes law silu iradik reisa ke iradik isak Paulo isak lima ko siya. Ernin tuan Moses alang ata serpent men nan sabte no. Christ mabin mamasen met. Ernin tuan Moses alang ata serpent metre nan sabte no. Ituan nenarmas utan pampil langata. Iko siya nga pa me kamele me Christ nambang kotok di. Tuwa Abraham bang kotok Isaac pun pesarawyo. Pag kita na momen Abraham aban kamela Isaac pun merong kiyang kot utang Christ pampil kotok di so. Pen Christ bikatin masa ni. Nituan Moses alang ata serpent metremen nan sabte no. Ituan nenarmas utan pan langata. Pememen me poson lai en an ki mor so tuk. Ime kot kater kito kaun Jesus Christ. En kiyang tayo mor so tuk. Na Yohanes siluay sa kuno ko siya. Boya tuan kota katin pakong samba. Maya kater kito sa pume yeros. Pokoros me poson lai en an ki mor so tuk. En te sorong lang po en an ki mor so tuk. Poson te magdabang ako maglaren kot. Nan Yohanes wano pasak ko siya. Boya tuan kuburan samay. Iral koros meklang sapol meo o poson renan ki mor sojuk o ibang kamor
Komour Israel tani imun ran. Hari ni pan pok tasang pun sambawat ibang kaya nang yodong ye aramas chorus. Ye totok mo yaw ni Lohpwuo, me kolok pe yaw na samba ranwat, ye ime wiya Komour pen aramas chorus. Sote chokiti aramas akan solen kan rei pe patangki Lohpwuo. Totok mo yaw ni Lohpwuo. O ite me bang wiya aramas kan ban patangki. Totok mo yaw ni Lohpwuo lau krasya timpuro to. O kat kisan sapul mekan. O kaya entame snake pras me. Moses ba mo yata. Tame praski. So, snake silver. Mula miya wewen. Color pukat nan puksaraw. Silver. Ako sani, redemption. Wagi Komour pen kita laramas. A brass, tame snake praski. So snake gold, snake silver. Tame praski. Puyat karapen. Pras, kinuya kasan salben werak. Kasan salben lokolok. Ime pras kin kasaleta. Colorin metawat kin kasaleta. Werak o lokolok. Po Christ kato o werak kin kitay o lokolong kin kitay po en pangtaltasan nan deep. Nan Isaiah, lemesek silu riyaw limaw ko siya. Yet kupuran kauno sapul me latuan kairta rasong kisintruga kisme kalwekan wasatanan puel matagang. So mau telingan me miere me kitail kak kilangki o inangi kilang. So megot mau mie ni paluore me ban karyong atraimen kayong imbe. Wagi lokolok male kamakam me ale. Imakatapuk sa rumasan inanay siya me sote. Mau yu mini paluare me pangkar yung ataimen kayong imbe. Kitail mamalgi o sobe sanger surekin kilang olen lokolok men. Ime anlar songan meteng chorus. Sotre emen miye me men kilang. Kitail kin pongse se pek likamote sotre man ime kot. Mikusen ang buksaraw. Na ningkapan ng nikastun Passion of the Christ. Apnang puksaro bil toras ang Passion of the Christ. Ime puksaro masin me sotomani me kot. Likam te sotomani me kot. Pagwan kolok meruyang wan kamakam meruyang tuwe trita kilang utuk yo me intat. So lang mo naramas. Apotal tungon lokolongkan lokolongki atay metek me toto kila ni anso kita medemeto me kot me katki yung lokolok potet. Lokolok wet, kaya met me aki main kot me kalau ke kita me apso tipetal kan me lipalip kita o atal wiya suet kan me ewo kiki lokolok wet kamau kita la liponola kan ni paluore kaunseng kita la ertotok mo yaw ni Lohpwuo totok mo watong kita la mas insana mau peren siong koros me mau o yei me bil kamau kita la sanan sumau kan. Christ itu ya tu aku ni Lohpwuo, masuk dalam yang tipe trial kan ni lang kita ni Lohpwuo ya kasasal pen armas rialamen, memang lang ata, masuk ya tu aku, suruh kita armas mau rawat. Kita iban, bamol ko lau, kita melau, kita ulan len kisini. Pesote megot, memang tori kita sana tipe kami kita uyata na ranakan chorus. Ini kareta Christ. Menta kila paluare. Menta emangi lokolok mabang keto uyani samba. Emangi song koros. Apa maksudnya? Pag kita laramas. Apa kong kitail? May alek yung lokolok wet. Kadang-kadang talang kasambalgi. Tader mamalgi. Tader rongok taler kasambalgi. Totoo mo krasyo ni Lohpwuo. Talang nalok talang mamaurgi. Lang maurin solang sa mimini dahil banda namang utaygat yesa me Christ yesa bulmen kot ay apsito maurki maurin solang mimini relationship beo maurin Christ maurin Christ toto me ban alunanal telabo toto
Malalo manalo na nalte chigo. Koros me galel na nalte la bore rekamele me Christ ya sabu men kota presis me morgi. Kareta ibang kair kila. Rimetakin rawat. Kileng lang Christ ni Lohpwuo. Komour kak lilongu ranwat. Kileng lang Lohpwuo. Komour kak lilongu ranwat.